kanti ezemidlalo engikuphathele zona kuleli hora zimi kanje. Injabulo ku-Kaizer Chiefs ngesikhathi enenebula i-Richards Bay ngamagoli 2-1 emdlalweni weBetway Premiership kuyizolo ngehora lesikhombisa ePeter Mokaba Stadium. Mbukelo esiwombeni sokuqala, i-Kaizer Chiefs iqale lo mdlalo ngegeli phezulu, ibilokhu ihlasele njalo. Kuthe ngomzuzu ka-21 ekuseni nje, uYosef Mate ufake i-cross enhle ebhokisini, uDuba walivalela enethini elihle igoli. Lokho kuqede isombo sokuqala, i-Kaizer Chiefs ihamba phambili ngegoli elilodwa eqandeni. Mbukelo kuthe esombeni sesibili, lamaqembu abambane ngesihluthu. Kuthe ngomzuzu ka-68 nje, uDuprez uthole i-assist enhle futhi evela kuYosef Mate walivalela enethini igoli. Mbukelo kuthe ngomzuzu ka-90 nje, sekuyokungenziwa imizuzu eyisithupha ngaphambi kokuba umdlalo uphele, uphuthuma we-Richards Bay uthole i-long pass enhle sebhokisini walivalela enethini elihle igoli. Lokho kuqede lo mdlalo, i-Kaizer Chiefs ihamba phambili ngamagoli 2-1 nje. I-Kaizer Chiefs izuze amaphuzu amathathu kulo mdlalo, lokho kunyusele kunombolo 6 kwi-log table. Mbukele kanti i-Kaizer Chiefs yona izodudulana ne-Royal AM ngomgqibelo ngehora lesihlanu ntambama nje. Mbukele bekuzona-ke lezo bengikuphathele zona kuleli hora. Ngizocela ube kuvo lakho-ke comment section, ebese ngikubamba kwenye video elandelayo. Sengiphuma kanje, usale kahle.